For this one is travel umrah hacks. So hacks dari segi spiritual, hacks dari segi administrasi. So mana tahu one day you want to lead your family. The idea is to lead our own family into umrah. I ikut sebelum I lead my family, I ikut about 3 group umrah and learn baru confidence sikit. Nak bawa family, at the same time. Cuma I nak beritahu, kita ada umrah ta'aruf during Ramadan. Next year insyaAllah, we are conducting a group tour. It's called umrah ta'aruf. Kenal dengan umrah yang kita buat waktu Ramadan, kenal dengan orang yang kita sayang, kita bawa, dan kenal dengan diri kita. So I will be going, Ustaz will be going, and my wife will be going. So kalau you are interested, insyaAllah after this you can ask Ustaz about our umrah ta'aruf in Ramadan. It will be done, kita akan masuk last 10 days of Ramadan, kemudian kita akan ulang about a few days before Ramadan. So that is umrah ta'aruf yang I will be going. So if you want to know it, but I don't want to take your time. Kita today kita nak belajar insyaAllah. Cuma I nak a show of hands, those yang maybe belum pernah pergi. How about yang dah pernah pergi more than once and you want to know? Okay, so most of you are not first time, so insyaAllah whatever you have questions, they are the best people to answer. Thank you very much. InsyaAllah. Bismillah. Okay, so tadi insyaAllah kita ada beberapa package, just a brief lah, just a little bit. InsyaAllah kalau siapa pergi ke rihaltravel.com, we have trips yang bulan 9. So this is our ni lah. That's why kita travel agent, but we have pengalaman kita bawa tetamu Allah SWT, and I think kita tak nak limit to those yang pergi package. Kita memang buat package, tapi siapa yang memang nak pergi, kita akan try to serve sepenuh hati kita. So that's our goal lah. That's why we having this session. And Masya Allah, mana tahu kan, mana tahu you dah sampai sana, you doakan kita kan. So that's apa yang kita harapkan lah. Okay, baik. So for today's session, so siapa yang mungkin you kalau nanti nak go through, you can click rihaldiy.com. So these are the steps. So these are the steps that you need to do before you start your journey lah. So kita akan try cover semua sekali, tapi I think for 2 hours ni it's not possible lah. Okay, ke depan dulu Bismillah. Duduk bagi diri. Okay, sebelum kita mulakan perjalanan umrah, first kali kita nak kena decide kita nak masuk Mekah dulu ke Madinah dulu. That's the first one, because that changes everything in terms of your itinerary and so on. So saya akan share, kita masuk Mekah dulu. Bagusnya for those yang you nak settle ibadah dulu, and then after that you dah relax, you balik dalam keadaan yang tenang. So that's itinerary masuk Mekah dulu. The cons for that is you akan ihram daripada rumah. I mean you half ihram at least, depends on your flight. You naik flight, kalau transit flight, and then at least you can tukar dekat transit. But nanti saya explain bila the kind of flight yang you nak pilih. Tapi kalau you naik direct Saudi Airlines atau Scoot, then you have to half ihram at least, because nanti you nak kena tukar dalam kau terbang. So usually pilot, kalau siapa yang bukan first time, you know, pilot akan announce half an hour early daripada miqat, and then after that nanti 10 minutes dia announce lagi, and then dia akan dia 2 kali half an hour dengan dah sampai, then you niat. After that dah terlepas. Yes. So nanti kita akan go through the 10 mistakes umrah lah. Betul. Related to miqat lah. Then bila kita masuk Madinah dulu, relax, tak ada apa. Cuma nanti after that you dah masuk Mekah, dan you balik penat lah. Itu je lah. You akan balik rumah, you akan rasa dia punya travel plus recovery from your umrah. Yeah. Sebab you need 1 or 2 days to recover.
Ya. Dan tadi bila Cik Sujimi kata ada yang dah pernah pergi umrah kan. Mungkin ada siapa yang boleh share tak? Kalau you pernah pergi masuk Mekah dulu ke masuk Madinah dulu? Siapa pernah masuk Mekah dulu? Rata-rata pernah masuk Mekah dulu. Okey, masuk Mekah dulu Kalau masuk Madinah lebih ramai lagi ke? Agaknya itu jadi dia punya benchmark tak untuk bila you choose a package. Itu sebahagian daripada benchmark. Ada orang dia pilih Mekah specifically, ada orang memang dia nak pilih Madinah dulu specifically because for some reason lah. Okay, kerana mungkin tadi kita rasa kita boleh kita boleh positionkan diri kita properly. Kita rasa macam kita tak nak nampak overwhelming things yang happening in front of us. Tapi tak ada yang betul dan tak ada yang salah lah sebenarnya, kan? Jangan pula kita datang sini kita rasa macam alamak yang pergi Mekah aku salah ke? Kan? Yang pergi Madinah rasa alamak tak betul ke? So, mungkin kalau kita dengar seperti itu, ada orang mungkin kata, kalau kita buat umrah, kita mesti masuk Mekah dulu, tak boleh pergi Madinah dulu. Sama juga baru-baru ni kita jumpa ada satu jemaah ni, dia kata yang dia prefer untuk masuk Madinah dulu. Sebab orang kata tu macam mungkin dia dapat berjumpa dengan Rasul dulu. So sebenarnya tidak ada yang betul ataupun salah. It's up to us, kan, bagaimana kita rasa apa yang terbaik. Dan of course from our side juga kita akan buat judgement on situation lah pada waktu tersebut, the period yang kita pergi, the flight mungkin. So itu semua mainkan peranan lah, insyaAllah. And kita ada another option. Kita akan buat satu package, insyaAllah package yang bulan 12 punya kita buat masuk Taif dulu. So kita bawa small kids. So if you have longer time, you have like 12 days and above, you can consider yang third option lah, which is masuk Taif dulu. You tak boleh masuk Jeddah and then stay Jeddah. Because once you masuk Jeddah, you have to ihram. So the only way is you go outside Jeddah, which is the nearest Taif lah. So siapa yang masuk Taif dulu, you niat nak pergi Taif, you tak payah ihram. And then you stay for one day, and then you masuk, and then baru you have dah relax and baru you masuk Mekah from there. So you can solve that. Balik from Madinah, balik in a very good experience daripada Madinah, tapi you tak payah ihram daripada Singapore. So that's the third option lah, we can consider lah. Yes. Okay, so that's the that's the part Mekah Madinah first. Okay, ada apa soalan? Ada apa question regarding that Mekah Madinah? There's no right and answer lah. Kita tadi saya dah kasih masuk Mekah, bagus, you settle ibadah. The cons, you daripada Singapore, you macam you not stress, tapi you put a lot of effort on the ibadah part. Masuk Madinah, you relax, tapi nanti you balik, I mean in between, kalau you lama dekat Mekah okay, tapi kalau macam you 4 days dekat Mekah, 5 dekat Mekah, you don't have time to recover. Nanti balik pun nanti dia packing semua kelang kabut dah. Nanti your Mekah experience akan jadi penat. Sebab you daripada Madinah, and then you travel daripada Madinah to Mekah, and then you do umrah, and then the last 2 days tu dekat Mekah, you tak boleh perform well sebab you nak recover. Nanti lepas tu dah pack, dah balik, nanti macam dah sampai rumah, you know. That's the, kalau balik Madinah you rasa lama sikit sebab you have nothing to do. You dah settle your ibadah awal, so you kat Madinah you can perform well lah. Jadi dia balik, then you have experience last jumpa Rasulullah SAW, you know. Yeah, so that's the Mekah Madinah. Okay, the next part is choose date and flight. Nanti kau jangan lepas daripada band atas, tak dapat bukan kau. Okay, Del apa? Sekejap sorry. Okay, ini special. Ini saya nak bagi tahu yang this is a special tool yang saya buat bila kita set up travel. Kita fikir how to find the best dates. Pasal lain orang lain cara. There's a lot of things to it lah. Flightnya, itinerary, timing dan sebagainya. Jadi saya build this tool. Kita use this tool. So bila klik sini, and then this tool will help you find the best dates lah. Okay, so for example, nak pergi January next year. Okay, so you decide nak pergi bila, nak cepat ke nak pergi lambat. Okay, saya 12 hari lah. You nak masuk Mekah dulu. Okay, then generate, and then filter. Biasanya kalau you have 12 hari, you boleh buat 2 kali Jumaat. So example, you nak sembahyang Jumaat 2 kali.
Okay. And then dia akan keluarkan dates. Ni satu je lah maknanya. Yang kena 12 hari Januari dapat 12 dates. Yes. So these are the options flights yang ada. And then Satu Jumaat tak? sorry, apa? Cuba buat satu Jumaat, dia boleh tunjuk. Kalau satu Jumaat at least ada 2 lah. Ada banyak lah. Ada banyak dates lah. Then kalau you buat 9 hari, dia akan lagi banyak date lah. Okay, lagi banyak date lah 9 hari kan. 12 hari dia akan kurang. Okay. So why? Kita punya package semua, kita punya most of our package is 12 hari Mekah atau Madinah first, and then kita buat 2 Jumaat. So that's our package. Sebab apa? Kita buat 2 Jumaat, kita fly every Wednesday. Kita fly on Wednesday. That's our preferred punya timing sebab bila you hari Rabu, you fly hari Rabu sampai hari Khamis ataupun hari Khamis, and then you buat umrah. So you tak kacau hari Jumaat. So hari Jumaat ni hari yang paling kecoh dekat Mekah Madinah. Lagi-lagi kalau nak buat umrah, lagilah kalau siapa yang fly hari Jumaat, dia land hari Jumaat nak buat umrah, ya Allah, tu siksa. So kita trying the best experience, which is okay, fly hari Wednesday for 12 days. And then you have a very good timing. You dapat Jumaat dah recover, hari Khamis sudah umrah, dia dah recover. Hari Jumaat you dapat pergi sembahyang Jumaat dengan aman. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa atau Isnin Selasa kita pergi Madinah. And then dah lepas Jumaat, Sabtu kita balik. Kita tak balik Jumaat. So Jumaat dekat Mekah Madinah, kita balik Sabtu. So itu kita punya style lah. So if you want our itinerary of timing, so make sure you ambil 12 and then 2 Jumaat, and then automatically bila 2 Jumaat dia akan select on Wednesday, and automatic is the transit punya flight. Sebab you tak boleh buat 2 Jumaat with direct flight sebab dia tak ada flight. Sebabnya flight yang direct Saudi Airlines, dia fly on Monday, Monday, Thursday, Monday, Wednesday dengan Jumaat. Dia lat-lat. Selasa, so tak kena. Yang penting tak kena. So this is based on their itinerary yang saya dah save for 2 years lah. Maknanya 2027, 2028 is the same itinerary of flights. So we select the flight Qatar, Emirates, Gulf, Etihad, Saudi, yang dekat dalam ni lah, yang biasa orang pakai lah. So this is how you use it lah. So example nak contoh lagi nak pergi Januari dah Julai tahun depan. Okay, nak ambil 9 hari Madinah first. Kalau Madinah first, the itinerary will be different. The itinerary will be the flight yang kita pilih, flight yang Singapore to Madinah, Jeddah Singapore. Jadi kita tak ambil for this particular, kita tak nak buat. Kalau kita awal Madinah, kita try our best to find flight yang Singapore to Madinah terus lah. So from here, then you click, for example, okay, let's say you suka which timing kita ambil 2 Jumaat lah. 2 Jumaat kalau awal Madinah susah sikit lah. Mekah baru 9 hari tak ada. 9 hari lah, 9 hari susah. Okay. Nak try cari satu. Kenapa semua lain flight boring lah. Okay, tak apalah, contoh je lah. Okay, this is for this one, ini tak, kadang-kadang you have to double check tau. Dia punya Qatar ke apa, is a double check. So you click here, then dia akan go to Skyscanner, and then dia akan pre-fill the timing, the dates, and then you can filter balik dia punya whatever flight yang you nak lah. So basically ni dah tak payah isi lagi. Ini dah isi from here. Dia dah detect, and then the dates semua dah. The Singapore Jeddah, Madinah Singapore, macam itu. Jadi macam you don't have to tekan-tekan banyak kali lah. So once you suka the dates, and then you click 5 Julai, 14 Julai, you nampak dia okay safar, then you click here, and then dia akan sini, and then baru you make decision nak beli dengan siapa for the flight. So itulah. So that's how our side kita check the dates lah yang kita nak pergi. Ya. Okay. So jadi kalau kita tengok tools tadi, mungkin as a start, kalau saya nampak, saya ingat okay, this is just another slides yang kita letak mungkin dates,
for beberapa bulan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok tadi, it's macam Ustaz Syahib kata, it's a 2 years punya data yang dah ada dekat dalam. Jadi untuk keselesaan, sebab we always find that bila kita nak pergi, umumnya orang tak tahu. Dia tahu mungkin dia nak pergi from what range to what range punya date. Tetapi yang dia tak tahu adalah flight apa yang ada. Dia kena guess, dia kena cross check, dia kena keep on trial and error. Okay, ni ada tak, ni ada tak. Macam kita nak pergi holiday, kan kita try, oh tak kena, ini begini, ini harga dia lain. So apa yang kita set up tadi adalah fix pada hari yang you nak pergi, fix pada tempat mana yang you nak masuk dulu, Mekah atau Madinah. Dan kemudian tadilah, kalau to the extent, kalau kita pergi 12 hari, mungkin there are possibilities of kita buat 2 kali Jumaat. So bila itu semua filter tu dah ada, you tekan, so kita akan tunjukkan apa flight. On top of that, daripada link tersebut atau daripada page tadi, terus boleh pergi ke Skyscanner, dan seorang tu boleh immediately buat decision from there. So ini kira macam satu hadiah lah yang Ustaz Syahib buat for the usage of not just for, sebab ini kita tengah cakap pasal our internal tool lah, dan it's free to use for anybody lah. InsyaAllah. Okay. Yes, kaburan tahun depan atau Antara 20, so far 27 lah, 28 nanti saya nak kena check lah. Tadi dia sampai 27 je. Mana from time to time kita akan update lah. Dia every 2 years sampai lah. ke depan kita akan update yang 2028 pula, macam gitulah. So it's an ongoing punya ni. Silakan. Specify the date, like because it took 12 days, right? Yes. Like what date Tak, itu based on tadi lah, yang daripada awal tadi ada choice Macam of mana? yes, date, okay, pilihan date. Okay, so example first, so you start with bila you nak pergi, Okay, kan? bulan. Januari. Okay. And then letak gini 11 hari contoh. So these are suggested lah. Day of month is like it's any time within. Okay, then you Yes. can filter lah. Tu For filter example, lagi. you punya cuti start 10 bulan aja. Okay, sampai 25 example. Okay, tak ada lah. 30 pun tak ada juga. Ya, sebab flights kan depends on hari apa yang mereka dah tetapkan the date. The thing is kita yang tak tahu date tu lah. So tools ni akan beritahu date apa sebenarnya ada within the filter yang ada dalam mind kita. Yes. is it better to go with the same airline pergi balik atau because this scanner will always be Yeah, Is so it better? so Yes. better to pergi flight the same flight lah. Then you senang dapat the 1 PNR kan. then pergi website dia is After that you go website dah. Ni contoh je lah. Ni just nak tengok dia dates begitu. Ya, tapi jangan salahkan kita bila dia date tak kena. This is guess ni kira planning lah, for the planning. So you have to check your own self dia punya date semua. So this is for example, sebab kita nak tengok bulan berapa, Rejab ke Syaban ke, tak ada, you have to work calendar kan. So ni dah combine Hijri dengan Madani, Hijri dengan Hijri dengan apa? Masih. And then dengan schedule airline. I merge that. Okay, then I want to use bila nak pergi, for example. So this is just a guide lah. Ya. Bukan your final punya decision lah. Betul. Dan boleh cubalah balik, nanti boleh cuba. Ya. Boleh terus Boleh pilih cuba. kan. Ya. So nanti try boleh to bagi play feedback juga around. kan, how is it useful to you, for example. Yes, itu yang paling important. InsyaAllah. Okay, hotel. Okay, boleh. So the next one is hotel Okay, so hotel ni dia for Singaporean dia suka yang dekat lah. Of course bila yang dekat tu Betul, dia mahal. Ya. Kalau dekat tu maknanya macam mana dekat Sebab kadang-kadang kita nampak ada orang market kan, dia tulis 50 meter daripada Masjid Haram. So we need to understand 50 meter tu mungkin betul, tapi sampai ke apa dia punya tu, marmar yang putih tu lah. Kan? Yang betul lah, kita keluar daripada pintu, kita nak pergi tu mungkin about 50 meters lah. Kan? Tetapi kalau untuk sampai ke pintu, especially dekat Madinah, for instance kan, Madinah jumpa gate dulu yang number ratus-ratus tu 300 biasa kan. Tapi lepas tu nak sampai ke pintu jauh lagi kan. Daripada pintu, kalau lelaki dia nak sampai dekat kiblat lagi jauh lagi kan ke depan. Jadi of course more than itulah kan. So kita kena, ini bukan kita cakap orang tidak, maksudnya kita ni kena ada this knowledge lah. Kita kena faham, oh maksud 50 meter tu sampai ke mana. So kita kena understand bila kita cakap pasal hotel ni, so kita tengok hotel dekat tu macam mana. Macam mana tu hotel consider dekat Yeah. So kalau kita tengok kat map Yes.
kita boleh agak bila you nak choose hotel ni, you have to know the location first. So siapa kalau from here you can see Mekah Madinah here. Sorry sekejap Bismillah. Okay, so kita tahu ini Masjid Haram ni extension. Okay. Bagi kita ada a few kategori lah. So kita ada this area. Okay. For this particular hotel, for this area, boleh point dia? Boleh. Clock Tower kat sini bawah ni so dalam ni ada 7 hotel. Ada Mekah. Mungkin ada yang familiar dah pernah pergi Dah familiar ya, correct. Kan the clock, the big clock tower tu kan. Okay. So dalamnya tu ada banyak hotel. Ya. Ada about 7 hotels. Okay. So yang ini Mekah Tower, Mekah Hotel. Just Dan beside ada 2 hotel kat dalam. And then yang ini is Dar Tauhid lah. So this is, you choose this hotel means you dah dekat dalam Masjid Haram. Dekat dalam Pelantaran lah, yang white ni lah, marmar putih ni lah. marmar putih. Okay. Okay, the next one is Jabal Omar. Jabal Omar is this area lah. So kalau ada hotel nama dia macam Hyatt Jabal Omar, Conrad Jabal Omar, Hilton Suite Jabal Omar. So this is this area. Yes. Cuba the cons and the cons and of the pros lah, the pros. Okay, jadi sebenarnya hotel ni perbezaan dia macam mana tahu? Kawasan kita nampak the clock tower ni dekat, betul? Mungkin dia punya kita mungkin kata dia punya the minus part sikit lah. Ramai orang kerana banyaknya hotel di situ, ramai orang akan tertumpu di sini. Jadi setiap kali keluar daripada main gate, mungkin kalau siapa-siapa yang pernah ada experience nak masuk ke sini tu jalan dia agak padat, ramai orang. Of course lah memang kat sana ramai orang tapi extra padat. Tapi kalau siapa pergi di kawasan Jabal Omar ni, kita akan ada dedicated lane kita di sini. Alright? Ataupun melalui sebelah Dar Tauhid ni. So salah satulah daripada dua ni kita masuk, terus kita sampai dan perjalanan tu kurang padat sikit. Biasanya kalau keluar daripada lepas solat kita terus, lelaki lah, kalau saya punya experience, keluar je dan saya terus sampai sini dah sampai ke hotel. Okey. Tetapi minus part dia pula hotel kawasan ni. Okey, tempat masuknya adalah pertama di sini ataupun melalui lewat sini lah satu Jadi kalaulah kita pergi solat ni, time-nya misalnya dah nak masuk waktu. Dan dah nak masuk waktu tu bukan saya yang susun, mereka yang susun lah. Katalah bulan 12 ni ramai orang. Jadi maghrib katalah pukul 5.30, mereka decided untuk kita kena cepatkan sikit time, bukan time azan dia, time untuk tutup jalan ni. Ada barrier atau barricade lah di sini. Jadi mereka akan tutup, let's say dia tutup setengah jam awal, pukul 5. Maknanya kalau you turun daripada hotel, you dah tak boleh masuk di sini. Okay, nak solat di mana bukan tak boleh solat, kita akan jalan sini. Okay, kalau kita zoom out sikit, Ustaz Syahid, kita akan nampak ini adalah the new extension of Masjid Haram. Ataupun in another word, the government ataupun ialah mereka yang menyelenggarakan urusan perjalanan ni, mereka lebih prefer kalau orang yang daripada hotel ni dapat disalurkan to this extension. And this extension is very very huge, besar tempat dia, selesa. Aircon dia sometimes can get very very cold, terlampau sejuk kan. Siapa yang duduk di iktikaf dari maghrib sampai isyak kadang-kadang kena bawa jaket sebab dia sejuk. Cumanya kita akan rasa a bit jauh daripada Kaabah, dan kita mungkin at most of the angle kita tak boleh nampak Kaabah lah. Kita macam dalam masjid sajalah kita actually boleh. Dia apart. Bila semayang dekat okay, so dia ada 1, 2, 3. So kalau masuk sampai kat sini, nampak ni, dia ada macam boleh nampak Kaabah lah sebenarnya. Ini tengah-tengah tapi tak selalu buka. Semayang Jumaat dia selalu buka. So bila kalau kita kata on a day to day punya waktu solat, ni kita akan solat around this area. Sebab bila macam tadi Ustaz Syed kata hari Jumaat dia akan buka total lah, semualah diambil sampai all the all the levels kan, semualah dipenuhkan. Jadi itu perbezaan lah. Pertama mungkin hotel di kawasan ini. So hotel mungkin kita tengok first kali, biasa kalau orang beli hotel apa dia buat, dia cari price mana dulu, yang murah. Definitely lah. Itu first itu biasa. Sebab lain hotel lain, 7 hotel yang ada dekat dalam clock tower is not all the same. Kalau saya baru-baru ni ada nampak satu wanita daripada Indonesia, dia buat, sekarang kan suka buat kalau di video dia buat tier kan, mana S tier, mana A, B, C, D kan gitu kan. So ada hotel yang paling top sekali, maknanya dia adalah harga yang paling mahal lah. Contohnya seperti misalnya Raffles kan, Fairmont misalnya kan. Dan kemudian ada yang di bawah-bawah lah. Di bawah-bawah ni ada hotel-hotel, bukan bawah tu maknanya dia kurang, semua ni kira high class lah. Mungkin kalau ini 5 star, atas tu
atas sikit lah, 5.5 ke 6 ke macam gitulah kan, kita boleh kata begitulah. Tapi bukanlah semua ni hotel yang ini, tetapi ada hotel-hotel di bawah Pullman kan, dan pelbagai lagi hotel yang ada di dalam kawasan Clock Tower ni. So instead of bukan cuma price saja yang kita consider, selepas pricing of course tempat tadilah, dan kita prefer macam mana dia dekat, dan kemudian adakah dia susah untuk kita bergerak sedikit, okey, ataupun dia di belakang, satu lane di belakang masih lagi considered dekat, tetapi lebih straightforward untuk masuk. Cuma kalau kita lambat nak solat, kita kena salurkan ke tempat lain ataupun ke extension. Okay, so kalau tengok kalau yang Jabal Omar, Jabal Omar dia sini is Jumeirah. So Jumeirah dia paling baru, dia kawasan sini. So dia punya access dia is through Kau tahu sinilah, Makkah actually. Ni pun ada beres semua ni, sebenarnya after this road ada tutup. Dia akan tutup waktu salat. Cepat setengah jam before ataupun 40 minutes before waktu subuh dengan maghrib boleh masuk. Lepas tu dia tutup. So maknanya kalau lah dah qamat tu, maknanya dah tutup lah. Ada qamat tu maknanya siapa yang tinggal hotel sini, dan you have to jalan dan dia jadi sangat-sangat jauh sampai sinilah lebih kurang. Ni kita nampak ni berapa meter agaknya saya rasa mungkin dalam, okay lah, kata to be fair, mungkin 100 meter untuk sampai dekat Marmar dia lah, mungkin daripada Jumeirah kan, mungkin 100 ke sampai Marmar, bukan sampai sini. Tapi dalam map ni daripada sini nak sampai sini pun membetis jugalah. Cuma jadi bila kita buat umrah ni, satu yang kita kena consider adalah tadilah, kalau kita rasa mungkin kesihatan kita tu memerlukan jalan tu tidak boleh terlampau banyak, tapi mungkin kita rasa alah apa yang akan what's the worst kan, things gonna happen kan, ni kan biasa je. Tapi cuba bayangkan kita punya objektif adalah beribadah. So satu hari solat 5 waktu, kita punya aim is to solat 5 waktu lah. Tak ada orang pergi sana saya nak solat 3 waktu je kan. So dia aim solat 5 waktu. 5 waktu tu pergi dan balik. Katalah kalau setiap kali pergi dan balik ni dengan keadaan yang tadi macam dia kena tutup kenapa, dan akhirnya dia terpaksa buat tu setiap kali nak pergi sampai dia settle down dekat tempat dia nak solat ni, daripada hotel mungkin 15 minit. Katalah dia jalan naik tangga, naik escalator, ramailah, kena lelaki lah kena naik atas lah, pergi roof lah apa tu semua, 15-20 minutes pergi, flow patah balik 20-40 minit dah. So setiap hari tu dia akan clock mungkin nak dekat 20,000 steps agaknya satu hari. Easily you can get that. 20,000 steps, 15,000 steps. Jadi kita boleh bayangkan, adakah saya boleh untuk masa kekuatan kita, kesihatan kita boleh ataupun tidak gitu. So there of course there's a lot of options lah kalau hotel ni. And also kalau kita tengok, kalau hotel yang dekat maksudnya dekat maksudnya pelantaran. Dia dekat Jabal Umar, dia dekat. Kita nampak Masjid Haram depan. Kita ada Mekah View punya hotel. Maksudnya nampak Kaabah View Kaabah View ataupun Masjid Haram View lah. Haram View lah, dia call Haram View, dia tak panggil Kaabah View. So cuma dia tutup. Tapi kalau kat Clock Tower ni pula, the pros dia dah tak ada tutup-tutup. You turun terus jalan depan. The cons is the lift, the facilities lah. Dia akan ramai orang. Sebab semua orang akan masuk dalam nak pergi hotel, nak naik escalator. And macam ni dia punya lift dia ada 2 ada sebahagian hotel tu kita kena tukar lift pula. Nak sampai ke lobby dia kan, ada yang pernah experience kita naik lift sampai ke satu tempat, belum sampai lagi, baru satu, dan kita nak kena pindah ke lift lain. Jadi perkara-perkara semacam ini is good to have a knowledge first lah kan. Kita tak boleh salahkan orang, apalah hotel dia teruk macam kita, tak ada. Sebenarnya ada banyak choice untuk pilihan kita lah kan sebenarnya. So kalau kita tengok kalau kita tengok dari segi dia punya harga so this is harga of the hotel according to the month. Okay. So the cheapest month is July, August, September. The paling mahal ni is February lah, ataupun Ramadan. Ni next year Ramadan. This is for next year kerana bulan ni ikut musim hijrinya. Jadi mungkin lagi 30 tahun lagi 15 tahun dia dah rotate kan. Musim bulan haji ni sekarang musim panas, dah nak masuk musim sejuk. So 15 tahun dia dah bertukar pula. 30 tahun dia tukar lagi kan. Of course lah, jauh lagi lah tu perjalanan tu. Ini adalah yang sekarang ni lah. Mana kita jumpa lah from ada satu website dia buat statistik. And this is for every hotel. Maknanya kalau sekarang you search hotel tu harga dia 150 ke 200, then bila Ramadan dia jadi 5 kali ganda.
4 kali ganda, 5 kali ganda. So dia really depends. So sekarang ni kita for Ramadan kita dah ada jumpa satu hotel yang kita dah pilih, for Hyatt Hotel yang kita tunjukkan, Umrah Ta'aruf punya package. Yang lain-lain tu harga belum keluar lagi. Kecuali yang mana dia dah dirilis dekat macam Agoda, Trip.com, itu boleh. Tu boleh you boleh book lah. Maknanya dia memang harga macam itulah. Dan harga dia tinggi lah kalau kita tengok syariah. Tapi ada yang dia dah block. Maknanya dia tak kasih, dia belum keluar lagi. Sebab dia orang keluar lambat-lambat. Lagi 6 bulan, lagi 3 bulan baru keluarkan harga. Dan ini basically statistik hotel punya pricing lah. Ni example aja. So kalau macam the 1, 2, 3, 4, contoh ni hotel yang outside Mekah yang kena pakai shuttle. So outside Mekah ni maknanya dekat sama ada kat sini Nasim kat bawah sini somewhere here gitu. Atau kadang-kadang shuttle pun ada yang macam kat sini je. Sini ada Le Méridien, pun pakai shuttle juga. Ada yang kawasan atas sini, yang kawasan Arafah, Azizia. Betul. Yep. Nasim. So itu yang shuttle lah. Tu kira paling murah lah. And also kadang-kadang 5 star, Radisson, Sheraton, tapi outside. And it's very good. Banyak orang US ambil duduk situ. Sebab so kalau boleh saya explainkan situ, dia punya konsep mungkin sedikit berbeza. Bayangkan ada orang dia pergi dan dia akan maximiskan time dia untuk ada di Masjid Haram. Yang dia talking about dekat Mekah lah. Maknanya setiap waktu dia nak pergi Masjid Haram. Betul lah, itu general lah kebanyakan orang. Tetapi ada pula yang pergi bukan tak nak pergi Masjid Haram. Mungkin pricing tu yang mainkan peranan, dan mungkin juga kerana dia nak duduk lama. Jadi kalau dia duduk hotel di depan akan inilah dia mahal lah kan, kalau kita kira semua. So duduk hotel yang jauh ni dia ada shuttle dia bas lah, bas yang disediakan setiap berapa minit ataupun setengah jam mungkin gitu, atau sejam. Tapi dia bas tu mungkin dalam setengah jam untuk sampai ke masjid, atau 40 minutes lah kita kata untuk sampai ke Masjid Haram. So kalau based on that calculation, saya rasa untuk pergi masjid pada setiap waktu solat mungkin not doable. Jadi orang yang sebegini, mereka dah plan, hari ni sama ada dia pilih Zuhur Asar saja, dia stay Zuhur and Asar together, dan kemudian Maghrib Isyak dia tak solat di Masjid Haram, ataupun terbalik, Maghrib dan Isyak dia solat di Masjid Haram dan Zuhur dan Asar di tempat dia. Tempat dia ni macam tadi saya sebut, kawasan dipanggil Nasim ni, dia ada satu masjid besar, Masjid Rajhi nama dia. So dia adalah satu macam kompleks, ada beberapa hotel-hotel besar lah di situ, hotel mewah lah, tadi Sheraton, 4 Points kan? 4 Points. And beberapa lagi hotel-hotel yang lain, dan disiapkan semua amenities yang diperlukan lah. Cafe ada, kedai makan ada, kedai apa, banyak lah. So technically macam kita akan duduk di situ, berkampung kat situ, dan when the time comes you rasa now I nak pergi Asar, I nak pergi Zuhur, then you take the shuttle untuk pergi Zuhur. So that is another way of cara bagaimana seseorang tu dia pergi umrah dengan cara DIY tadilah. Tak semestinya setiap masa seseorang tu dekat kawasan Masjid Haram saja. Yes. Sorry again, Masjid Ar-Rajhi. Ar-Rajhi. You can search R-A-J-H-I. Betul lah? Masjid Al-Rajhi. Kalau you want to consider hotel yang jauh tapi amenities very good, and 4 points, kalau dia Ar-Rajhi lah, dia macam masjid, mall, kedai makan, semua kompleks, it's a kompleks lah. Kita belum pernah, tapi kita selalu lalu situ sebab dia punya road dia intersection of the main road. So kalau kita nak pergi mana-mana, kita akan lalu di ni Masjid Ar-Rajhi ni kat sini, then the complex is somewhere here lah, ni sebelah-sebelah lah. Betul lah aku yang map aku tak label. Tak label lah. Lupa label. Yes sir. Book kena cancel. Ada concern about book kena cancel. Usually once you dah book, you dah bayar full, dia tak boleh cancel. Usually that. Usually yang cancel ni if agency ambil broker, and then broker tu yang tak bayar full. Kita dah bayar broker full, broker tak bayar. So that's the yang risky lah. InsyaAllah tak. Depends macam mana kita buat decision untuk kita dapatkan hotel. Yes, I understand. Mungkin at least beberapa tahun kebelakang ni kita pernah jumpa, kita pernah dengar mungkin daripada negara-negara Malaysia, Indonesia, mungkin kita dengar kenapa mereka dihalang daripada masuk
bilik pada dia dah sampai. So one of the reason tu bukan pihak hotel tu sendiri yang cancel, tetapi there are something lah dekat belakang tu, maknanya payment yang tak jalan sampai ke penghujungnya. Sama ada seseorang tu, kalau lah kata persendirian kita pergi individual, kita bayar full tak, kita dah settle everything ke tidak to confirm the hotel. Maknanya kalau tidak, benda tu kita boleh raise to the government. Nah, salah lah perkara tersebut. Ataupun kalau dia pergi dalam bentuk travel agent, tapi travel agent tu misalnya dia menggunakan pula a broker over there, hotel brokers, dan kemudian dia dah buat on our end, dah buat, tapi yang broker tu pula yang tak menjalankan tugas yang full kan, sebab everything is on their side. Jadi itu pun boleh jadi satu kemungkinan yang lain lah. Yeah. But usually if you book direct from hotel, All Accor, Hilton Honor, the groups of hotel kan, usually confirm lah, insyaAllah. So diorang kira international standard, dia sama macam negara lain juga, international juga. Usually kita cuma deal dengan international hotel, 5 star, 4 star hotel lah, usually is easy lah. Cuma kalau tak tahu, kalau macam 3 star, then it's a different lah. Tapi kalau yalah, macam kadang-kadang orang pakai trip.com, pakai Agoda, pakai apa lagi third party pun actually boleh reliable. Macam trip.com, saya pernah juga saya book lagi apartment very sketchy lah, bukan sketchy sangat lah, tempat-tempat. Okay, jadi Masjid Haram kat sini, Madinah, pergi Madinah itu tu, book yang paling jauh lah, tak jauh sangat, dia macam $10 per night, $10 per night. So kat sini apartment ni $10 per night, saya book through trip.com. Okay, lepas kira tak ada problem lah. Saya try naik, besok malam saya pergi lagi $10 tapi jauh sikit pun, naik taxi masuk dalam kampung rumah-rumah, then saya masuk, okay, boleh check in. So it's okay lah, it's okay, kira tak ada, insyaAllah kira okay lah. Kalau tak ada tu, then kena call polis. Tak lah, sampai sini. Okay. Okay, I just want to share about hotel. Saya pernah buat DIY. So DIY you have to check a few things. Kalau you nak selamat sikit, especially macam saya bawa anak-anaknya, dengan family kan, so kita nak Allah Akbar. Okay, Sorry. Okay. kita nak some kind of guarantee. So bila you plan for DIY, Tak apa. Tak ada charger. kalau you book through somebody yang you boleh call kat sana, you boleh hotel. So what happened to me in the second DIY family, hotel yang orang promise, hotel dia nak buat remember tapi dia promise dia tak jauh sangat, tapi bila I sampai banyak construction, kecoh sangat. So what I did was, I cakap dengan anak tukar, I tak boleh lah macam ni, so tak aman. So I ambil gambar, send to the person who book for me. Kalau you hantar macam booking.com, trip.com, a bit susah nak tukar, pun you dah confirm. So when you book through someone yang local, so bila I hantar dia, diorang banyak location. So bila I hantar gambar true enough, diorang tak sangka ada huge renovation, kita jalan jauh dan sebagainya. They allow me to change and they give me another location somewhere else. So itu advantage bila kita book dengan orang, kita buat DIY, kita book dengan orang yang kat sana, di mana kita kenal dia, kita boleh contact dia, always on constant contact, they arrange everything, then you rasa macam selamat sikit lah, because you are on your own. Jadi satu I nak cakap pasal hotel yang jauh, Boko Hotel. I pernah pergi Boko Hotel, it looks like this is Boko Hotel. Ni waktu I buat DIY haji, so I jauh dah hotel dia. So what Ustaz saya cakap betul, I tinggal sana 18 hari. Every day kita nak, walaupun jauh, it's about 2 kilometers. So we choose tak ambil shuttle, kita jalan. InsyaAllah. Kita jalan, banyak tempat makan. One thing good, you boleh explore, you jalan every day. Tapi I bilang myself, I pergi Zuhur, Asar, Maghrib, stay kat sana, tak balik hotel. Hotel tidur saja. Tidur saja. Jadi bila kita hotel jauh ni, sebenarnya tak ada masalah, kita masih boleh kononnya bermastafil dekat masjid. And arrange our day, you know. And walaupun kadang-kadang kita nak save kan, kita stay jauh. I pun pernah book stay dekat, bagus, alhamdulillah, anak-anak suka. Tapi lebih dekat lebih mahal.
Masya-Allah. So jadi sebenarnya pilihan tu terlampau banyak lah dekat sana, especially kalau kita pergi secara DIY ni. Banyak benda yang kita kena lihat, kena tengok dulu, kita kena kaji dulu. Of course nombor satu saya rasa yang kita tak akan orang kata tu give and take ni, mungkin dari sudut keselesaan penting. Macam tadi kita Abang Sujimi sebutkan, sampai sekali construction banyak, mungkin that's not conducive for our family lah kan. Tak mungkin dari sudut keamanan, daripada sudut keselesaan mungkin. Jadi keselesaan hotel tu nombor satu. Dan kedua, kalau dia jauh kita boleh arrange ourselves kan. Kita nak terus iktikaf kat masjid, boleh zuhur, asar, maghrib. Besok try zuhur, asar, maghrib, isyak pula. Boleh. Makan jangan takut, along the way. Saya rasa tengah nak balik hotel 2 km tu 2-3 kali boleh makan. Banyaknya kedai tadi. So kita boleh arrange apa? Misalnya kalau kita sampai Jeddah, rasanya sibuk lah. Oh, okey. Boleh check in tak? Okey. Hotel ni dia tak mengizinkan check in, kecuali kalau di sana kebanyakan around 4 lah. Around 3, 4 to ada 6, yang 4 to 6 lah. 4 to 6 Lepas PM, asar lah. sorry, 4 to 6 PM. 4 to 6 Yes, betul. Selalunya macam mana kalau orang ni dia datang pagi sangat? So ada tendency kadang-kadang dia akan ambil one day earlier lah. Hotel tu dia dah ambil dululah satu hari. Sama juga macam kalau kita pergi di tempat lain pun kan, kalau kita time yang agak di sana ni dia nak masuk check in early tu semua, tak, in general saya kata tak ada lah. Tak ada that ni. Kecuali you have status lah, status in hotel punya rank kan kalau macam siapa yang ada Hilton Honor, dia platinum ke, all of ada platinum, dia punya one of the benefit early check in, then early check in lah. So it really depends on, kalau you tak ada, kalau you beli from direct ataupun you tak ada this privilege, then kalau you sampai 4 pagi, then you sama ada you decide nak stay sampai pukul asar atau you ambil one day early lah. So Yang shuttle tu tempat turun tak? Okay, shuttle ni usually shuttle kalau hotel macam Voco kawasan sini Miss Fala, nanti dia akan dekat Clock Tower bawah. So dekat sini ada tunnel. Mana tunnel ni? Somewhere the bus akan masuk tunnel and then dia akan berhenti dekat bawah sini ataupun dekat luar sini lah. Dekat luar. So it's here lah. Ni tempat bas lah. Yes, technically dah tak jauh lah. Dah tak berapa jauh. So dia yalah, technically kira dia from here sampai masuk sini dalam 10 minutes lah. 10-15 minutes lah. Kadang-kadang dia naik, kalau kita tengok kat sini bawah ni ada escalator ke bawah. Bawah tu train bus station. Yes. Bawah Clock Tower. Sorry. So okay, kalau kita tengok Masjid Haram, sini ada Sofa Marwah Sofa Marwah, and then kat atas ni pun ada juga kawasan lagi, another set of hotel lah. Masjid Jin, Bazar Zing lama pun is an option juga. And then ada yang sebelah ke kanan sini, they call it Ajiat juga, tapi kebanyakannya macam kalau you search Le Méridien kat sini. So this is opposite perpanjangan Sultan, yang macam bangunan, ada satu bangunan tiba-tiba itu Istana Sultan Istana. Pun accessible juga. Ini tak ada tutup. Kalau siapa yang tinggal this area, kalau you search Le Méridien ada dua. Satu Le Méridien kat sini dengan Le Méridien Tower. Tower yang jauh. So kalau Le Méridien sahaja dekat sini, then from here jalan, dan terus dah bridge Ajiat tu lah. Bridge yang naik atas tu. Lurus lah maknanya. Lurus. Sebab kalau yang kedua tadi di sebelah utara pula masjid, dia ada bukit. So dia agak berbukit lah. Jadi mungkin ni that is another thing yang kita kena consider kan. Sorry kan? Oh tidak, Hyatt Hotel pun Hotel dekat sama level ni. Maksudnya pathway dia landai lah, straight lah. Ada yang lalui bukit lah. Sebab bukit Kaabah ni Marriott atau Masjid Haram ni, dia di tengah-tengah lembah tau. Dan kalau kita tengok on a bird eye view, kita akan nampak lah there's a lot of mountains lah around Masjid Haram ni. Kalau sebelum, mungkin kalau ada siapa-siapa yang pergi, ada tak yang pergi awal-awal tahun 90-an ke, haji ke, saya sampai sana tahun 96. So tahun 96 ni ini tak ada Clock Tower ni tak ada. I studied there tahun 2006 saya sampai pun belum ada. Kalau mungkin you pernah dengar Hotel Aziz Koge,
Kalau mungkin pernah dengar nama tu, itulah di situ di Clock Tower tu. Jadi zaman tu hotel semua rendah-rendah, kan? Dan bukit-bukit ni lebih clear kita nampak. Lebih jelas. In fact dekat Clock Tower ni belakang dia ada satu fortress Ottoman, zaman Ottoman Empire. Jadi begitulah nak gambarkan kita berada di bawah sebenarnya. So kalau kita lepas keluar sikit daripada Masjid Haram tak berapa jauh, maknanya kita akan naik bukit dan turun bukit dah. So bila pilih hotel, kita nampak mungkin ni dekat lah, ni murah lah ambil, tapi kita kena really wisely tahu jalan dia tu sebenarnya jalan yang macam mana. Adakah berbukit? Bukit ni maksudnya dia apa kata bagi macam slope lah, slope yang agak tinggi lah. Agak tinggi lah. Mungkin juga dia bina sekarang ni kan banyakkan construction kan, ada yang dia pecahkan jalan yang straight, dan dia buat jalan straight tu okey, tapi mungkin agak jauh lah untuk sampai. Finally mungkin paling baru ni sekarang ni ada Jabal Omar, ada 2 section Jabal Omar ada satu yang this area, this cluster, Jabal Omar, antaranya Jumeirah, Conrad, Hyatt, Hilton Suite. Tu 4 lah, antara 4. Jumeirah, Conrad, Hilton, Hyatt, Hilton Suite. Okay. Then another one is yang kat atas sini. Ini pun kira Jabal Omar juga. Address Hotel Jabal Omar, Marriott Jabal Omar, Hilton Convention, Doubletree. So this is all good hotel. Harga dia mahal juga. Sekarang dia dah, dulu awal-awal murah, lepas tu dah mahal. So this cluster dia yang turun bukit atau naik bukit lah, yang slope tu lah. So dia daripada, kalau kita zoom in sekejap so maknanya daripada Masjid Haram kita akan lalu sini, and then taxi banyak tengah U-turn, and then kita akan naik bukit sikit kat sini, and then sometimes the hotel supply shuttle, dia berhenti kat sini, and then dia akan pusing, dia akan masuk dalam. So sekarang dah ada road, dah ada very good path lah. Sama dia nak pergi address hotel, nama dia address hotel. Address dia apa? Address hotel. So address hotel, dia lalu, dia ada shuttle kat sini, ataupun dia boleh shuttle actually dekat Hyatt belakang. Tapi boleh jalan kaki lah. Sekarang dah bagus, ada path. Saya baru tengok dia review. Dia ada path sampai address. Hilton Convention, Marriott dengan Marriott sini, lepas tu Doubletree kat sini. Saya pernah duduk Doubletree, time baru buka. Very good, murah, lepas tu 5 star, macam puas hati. Tapi belum pernah jalan. So far naik transport, naik shuttle dia very good. Shuttle dia every 5 to 10 minutes. Ada kita turun dia, naik, satu orang jalan. So so this area punya cluster, shuttle dia very fast, every 5 minutes tu. Kalau yang macam kat bawah, dia punya shuttle dia kadang-kadang every 1 hour, dia ada jadual, so lambat lah. So insyaAllah kita break lah. Okay, dah. Alright. So, any question about hotels? Banyak kita discuss about hotels ni. Saya harap atau kita harap yang kita punya view on understanding this hotel ni lebih luas lah, kan? Mungkin before this kita nampak cuma beberapa hotel, dan mungkin kita fokus on certain things like harga, tapi kali ni mungkin kita nampak keselesaan, kita nampak jauh dekat. Maksudnya apa yang kita pilih hotel tu adalah berkesesuaian dengan kita, yang kalau kita nak buat secara DIY. Kerana perbezaannya, kalau buat DIY ni kita buat on our own sendiri. Kalau kita pergi dengan travel agent, maknanya perjalanan tu kita kata disiapkanlah dengan bas, dengan apa. And there are few other things yang kita akan mention after this. Mungkin apa perbezaan ni? Kalau ada orang tanya kan, ada tak perbezaan kalau orang tu pergi secara sendiri saja DIY dengan dia pergi dengan travel agency? Since sekarang ni lately kita this past mungkin about 7-8 years terdengar ramai orang pergi DIY. Dulu seolah-olah macam salah gitu, macam tak boleh gitu nak pergi DIY kan. Sekali bila kita tahu je, maknanya okay, yes, tak payahlah ada travel agency. Tapi kenapa travel agency baru ada pula? Kan, maknanya akan ada perbezaan lah. So we will be discussing that in a short while. Mungkin kita ambil sikit lah break, mungkin about 5-10 minutes apa. So siapa-siapa nak pergi toilet, you can kita go out from the door, turn left, paling dekat toilet lelaki, dan kalau selepas daripada lift baru toilet wanita. Kita ada sikit jamuan, sikit je, ringan. Minta maaf tak berapa banyak. Sambil-sambil tu kita munch-munch sikit lah. Jadi ada energy sikit, boleh? Nanti kita jumpa lagi sebentar nanti. Silakan. Boleh, siapa nak ke toilet boleh sini. Ada. Yang tak nak pergi toilet kena ambil makan dulu. Makanan susah saya buat kat rumah. Silakan, jom. Baik, sihat dah. Alhamdulillah. Ada petang. Lambat pukul 6. Baik.
Boleh lah Silakan ada sikit campur ringan. Boleh. Boleh. Okey, boleh. Sorry, help yourself. Minta maaf. Silakan. Ya, buka Dia pintu. nak pergi toilet Buka pintu. Boleh. Belok kiri terus dia lepaskan lift dulu. Dah biasa kan. Alamak. Yes, sir. Yang expo. Oh, you ada kat sana ke tak ada? Sana. Asagah? You from Asagah? Serius? Dekat mana? Masya-Allah, tahun berapa tu? Ringation. Okey. Alright. Jadi present Itis lah. nak cakap nanti Itis lah. Actually kalau Kalau you tengah yang website tu lah yang pendengar tu boleh orang transfer itis. lah. Masya Allah. ya. Ada tak ustazah yang kalau yang masih saya tak sempat jumpa dia dulu Asagaf Okey. Oh masya-Allah. Itulah saya tak